Haka jela ka babun ki samla ki ut ki nam namar ka jingbam yo ya ka kam sarkar ki dan pat ki baile banyang hal ki jong ki jat bat ban seng ya la ki jong ki kam ka ban long ru kum ka jingmantoy na ka banta ki weipan kalong ka khubor ka bas ngau tenat ban yos ngau bo wei samla u balai thu kerteng kum ubijus maulong ubana ka sinong mission ka bahap amairang Eastern West Castle District ulala ban sna bat thau ya ka apps ban pinsuk i pai ba ha ka ban thiet jing thiet online kani ka apps ka bau samla bijus ula thau ka dei ka batip kerteng kum usker kat apps bat lengba kani ka apps ki pai ba ki la ban order online ya ki marbam bakan thup ki jingbam bakery ki jingbam na ki dukan restaurant na lor ki wei bat kani ka dei ru ka sin ningkong e ba ki nong song snong ka mairang bat ka than East and West Castle District kin yo ya ka lat ban thiet ki tiar bam online lengba kani ka apps ya kani ka apps la plai pai ba ha ka sngi ka arp khunai trik luber arjar pusan dau sodar ka snong pendeng umyong uba bonat simyong ha ka jelang lengkon bala penlong ha office ka snong dom maulum pendeng umyong ha ka jendon langru da ki bahaye nga sem bat ki parlok chung samla bijis maulong la pri ka apps ki ki ka masya babaya ni kawe te kadai ka pisai aba ni le ki bala kena ba depan boleh ni kami kam jam tidak isu tentang isu kerat su baroi ba gak jinja siapa yo kam nei ma perkat besar mereka kinu kilat kamai dei habana polisi cabar state dei iba itu ibuan aki lat jikamai kiba hasinong jengi kamda nak tak tahu kita sa beli apa beli kan ika am ni kamera kami suaru ngal trairu suai kan express bistro kani kamera kani ban dirfar ni kita online kani kapaning kok tak kani ha west kasia beli kan dia ni express bistro haban kibar ni kita online na Flipkart itu nak senang ya yang ni yang ni ka apps ni la yo adu lain lagi kategori lain adu lain jat no kata kum ki sebab groceries kum di kau niang gi kita ki marpam yang bansat ni dan berpilah man yo di bang restoran dan pergi ni kek di bakery dan itu yang saya kini kena sama haji bam terkam jam semua wat tu jekan gibun mak kilat mak kamai ban ngop no hak nak ada bam kam ngop no kam sniu pertai maka kia ki drop sie ende ban ngop do ende ban tu jekan gibun mak kilat nanti pila rupan lumban saya mentari di sosial media lembaga YouTube dia kelak sampai kam you bagi bom dan belum pelai belum unik mah kelak pet itu kita kam ni beli kau kalau sung tiền và yo kam ni rei gom nu bin sung tiền kam abang kam persian gom nu bin teblakan kan orlong ni kan flop ru pataka flop ru mulai stang dah kau wat kot lat inti tak aja kau mi ba nak stang ni ka kam mai ba kibun ba kibro tentang kikwa ni lepa cigi restoran ko tapa kala jengai pala kali kemdon makin naik diki kali passenger kala langsung kala kata iki dan nak tak ada seperti ni apa bersep iki makin yo du haji tentang makin ki papang ki kwa ban jembam kelama te makin naik cigi dukan cigi restoran kemla te ni kacik tu macam apa play ni apps sekali bersep diki beriuk ya mentah bangadan sedang no ni ngak persiang iban cover dia tu 1 kilometer pra kilometer tu sandu pra ni nama bangan cover lut kan langsung lah syuk mi ting kat expense jinglet ni pai peniak di ro untuk biar bahagian pada nak persiang ni kemudian warna elektrik scooty ta akaban siap nak ya pai peniak ini ya kan ika apps
Yamata bangin pat penrung apa Play Store no akhirnya gi penai ki panwat deh ngilak penrung apa Play Store de Yamata pada ngilak bang yo ini ka apps tak apa download ka website jengi www.scarcard.com mah www.scarcard.com pat pila ri ban yo ni pat tak apa message yang number phone jangan ta nyau not san ru khandai nyau pra san nyau Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.